Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya na mi hi ta hi ndlela leyi mi nga kota ku va mi tumbelela Mr Post yona ku dinga byi dim beef. And then tlhela hi vulavula of course about ku va DJ Mfundisi na Buti Ready va rivelelanini. Yeah. So ka siku ra namuntlha ra 27 May ni fike ni hlanganisa hi post leyi nga fa hi postiwa ka DJ Mfundisi xikwembu xa Mike hi yona official page ya yena leyo fike hi vona fika tsala ku xi nga heri xa hlola ni kombele ku rivaleriwa eka Buti Ready ivi va swi amukela thanks ku le hosi as you can also see hi leti na ti-images kwalano ku kombisa ku hayi swi va rivelanini mi ni ka vula ku hayi mhaka ya kahle swinene leyi DJ Mfundisi yi nga yi endla hikuva emasungulweni swi tikomba na ku a nga koti ku va yi swi twisisa straight loko ya ha ku phusha Buti Ready of course mi ni nga vula ku hayi mhaka ya kahle swinene unity yi lavekaka ya vatsongo ya mahlweni no tala hi talanga swi kahle yi va hi kha hi hanya hi ndlela leyi so of course hi ta hi kha eka the main topic of the video ku nga mhaka yo ndlela leyi mi nga kota ku mi tumbela Mr Post yona di nga hetelela di mi bifile ya a ni twi ku vanhu hambuka va nga ha twi or kanjhani Mr Post tshama kha di vula leswaku still na ka swi nghete enhlokweni ta vanhu a hi sunguleni na sungule mhaka ya family like also like wife related things like swilo swo fana leswi ya Mr Post leswi lavaka ya na loko ri va mi kha mi vula swo karhi ka Facebook or wherever mi nga nghenisi timhaka ta family like na nsati ni vona swi tshama kha swi nghenisiwa ma swi tiva leswi va kha swi vuriwa ku tshama ku vulavula hi swona a ni voni reason ya swona a swi ka swi make sense ku why futhi va kha ku vulavula hi swona swilo sweswo leswi swi mi bifisaka sweswo ya ivi then ya ka timhaka to like album ayibi or ngoma ayibi ya swa vuriwa mara approach kwalano yi la munhu a va ri careful ngopfu because vo tala a mi koti ku swi vula hi ndlela ya kahle of course loko ku ri hi to sweswi Mr Post u humeserise maribi yo mi nga vona ku risimu leri a ribi mina ni ti ri ni bela ma swi biha loko se swi fika mi la ku huma na ti-nickname ni twa ku wa dyoha i dyoha enhlokweni se loko se fika ku na problem kokwalaho loko se mi va mi ri ku attack-eni a swi koti ku yimbelela swi ku yini hi laha i swi va koho kwara hikuva se mo attack loko ri munhu a nga humesanga swilo xo ba ma vona ku swi bi mhaka leswi na leswi swi hindzisiwa kahle swilo or se mi to bifiwa hi nga hetelela na n'wina va mi bifiwini and then hindza hi ya ka timhaka to rhuketela na ti-nicknames ni vona swa ha continuous still ni vona Mr Post a kha a rhuketetiwa sete wrong ka Facebook ku ri ke ma swi to ku dya beef phela that's the only reason yo video leyi ni yi endlini ku mi kota ku avoid ku va mi bifiwa Mr Post so why mi kumeka mi kha mi ni rhuketela na ti-nickname leti mi kumaka like ti too much ma tiva ti-nickname ta kona ya tin'wana ti-nickname ti va ti ri appropriate nickname leyi nga appropriate ngoma yi tiva like maybe leti a va ku a tune hi another artist yo mi nga ti tirhisa teta ni vona ku i ta va na problem hikuva swilo leswi swi ve beef related ku fana ti-nickname to fana ta vo Mahembe leti nga tirhisa vo Barry Mangani you can use that it was part of beef mara loko se mi tala tin'wana ti-nickname to vava ma tiva na ku ti mi tirhisa ku fika ku va na problem yikulu even then swilo swa ku mithemi ya swi vula kwale ka page radio mano ya sa ni koti ku twisisa so I think swilo leswi kha solviwa sweswo mi ri karhi mi ti langutisa loko ku ri a mi la ku beef a ni swilo leswi swa hambana ku munhu i la ku beef or a ka la ku beef so if mi la ku beef i continue mi handla a ku ze ku ri problem a ku ze ku ri problem i sweswo I think i message loyi na ku vutisa or I think lona leswo tala family timhaka to album na ti-nicknames ku nga ku selinda let's also advise Mr Post ya ni ka Mr Post of course video loko ta vona ti-fan ta yena like the big fans mi ri nga vula ku na yo Mr Post a yi zama ku va yi ti control like hey leswi yi kotisaka swona yi nga heta na yi be munhu and of course yi nge chayi kahle loko swi endlisa sweswo so mi ni nga vula ku a va zama ku va yi somehow va yi advise ku yi cooler down nyana na munhu va yi kwatisini swi nga fiki laha se a hetelela a biwini swo swi rhongo ngopfu leswiyani swo swi rhongo swinene loko yi fika hi ndlela liya so ya timhaka to banana mani a hi timhaka leti ti condonaka at all hambi sweswi na damaka ku la nga biwa ku we have to report mara swilo leswi ni tsakaka hi swona at all a ndzi support no support swo swi rhongo swinene swa swi rhongo ngopfu na ku va as vatsonga hi talanga no tala loko se hi tlhe hi banana hi xilo like what's the point hi hela kwihi ma vona yena
So mhaka tinyimpi hi vona ka mina yi fike yi papalatiwa ya bifa yi vi kona but swi nga fiki laha se mi kuma ku se ku bananiwa. A ni endlini vlog about a related matter about leswi ni swi vulaka leswo so mi kuma ku siku na ti-safety vanhu va va consented ni ta vekela link ka top comment. So I think ni ta hela kwala. If you think a ku fika ediwa swin'wana mi nga add-a laha hansi ka ti-comments. Loko ku ri a mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.